ಕೋವಿಡ್ ನವಾರಾಗೆ ಮೀ ತಾಮವೆ ದೋಸ್ವರು ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ ದೋಸ್ ರಂಗಳು ಗೊತ್ತಿಗೆ ಹೇದ ಕುರಾನ್ ಮೀ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಫಾಲೋ ಕೊಲ್ಲೆ ವಿಧಾನ ಗೈಡ್ ಎಗುತುಂ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ ಹುರಿ ಹಾಕುದಿನ್ನಕಿ ವೆಸ್ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ ಫಹೆಜ್ಜಾಯರು te duwa kudin ehnundo ehme egutum algon men mitawala egota fahejjaaru te duwe fatis namadu kuruma fo hendunuge zikuru kiyanwane migadiye ki mi hendunuge zikuru kiyan emme rangalu gadi ehenkam migadiga huriha kudin mes hendunuge zikuru kiyman hasa samalkame demman erun algon men muli dohugi terege Allah subhanahu wa taala ge rakkatrigan libuge hinhama jehon liben mige iturun migadiga algon men endu tammati ala femwarala henduna tayyaru amman ade connecting with Allah migadiga algon menna guruan kiyawa itura ginagina zikuru ko adihmaya ko covid nawaren rakkatiru mattaka algon menna hituge adin ihsan tarikama ko dua kurevidan bismillahilladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul alim mifada dua ta ginagina algon menna kurevidan academic time ga algon menna kurevidan bike kantat ke iterega misalakan algon men kurin kiyawa furiye revise kurevidan no ta algon menna online ko algon menna miharu warak gina fettan algon menna online ko hile kiyale wena magu fahe famiyati ehen kam algon menna online ko fote kiyale weda mige iturun den algon menge covid diary ki wara hasa samadka me denje eche mi covid diary ga algon men liyani algon men eduwas heda kuri algon menge daily routine efahu algon men miharu mi fetirmanda covid nawara ya gulegutun eduwa algon men dasvi aache nuata eduwa algon men mi kama gulegen algon men emme hitama kuri khabare ves levidan adi mi academic time ga algon men warabbodan hadan kollanje ekame komme 30 minute algon men first minute ge break en nagalaman mi break naga gadiyaki algon men eggotaka ves screen carry ga nota algon men we have ufawa kamek kuram mashuluwa gadiyaka mi break hadalaman then snack time balalairu algon men mi snack time ga immune system boost kolla fada mewa en nota badan kole nota hikime bis kadru kole algon men kale vidan migadi mi dos waraki algon men ge difa nizam we have warugada kuran je dos waraka befa algon men ekko junk food ke on huttalaman ade algon men steam time ga algon men science experiment en hadale vidan nota algon men ge creativity ya innovativeness beenon ko gen algon men nagicche build kolle vidan adi hama miyako craft work craft masakkaten algon men hadale vidan miyoti pe kulena wagutu libifa ehme mahama algon men komme duhak wes nimagutu nagamman namaves algon men hp ge irshad taka tabawan egutun algon men ge goth tere ga algon men indoor games tak kuluma warabboda visnalamman adi hama miyako pe time ga algon men ailage huriham ailage member unayko kule maja kollayiru algon men social distance maintain kureveto masakke kuramman adi huriha kudime sanam bahattamane iru kola ginagina en bihisikuntu wanden rangala addovelamman menduru namadu khushuwat terikama kurmafau mi vairahun salame bumattaka dua kuramman menduru kewmafau demmiyati quiet time migadi galgon men ekujjaku viha ves shawgeriwa kame kurumuga mashulu vevidan egutum fotek kiyalan nota echegga kulejassalan nota rest kollan mikale komes kame kurevidan den anakka ves hama academic time kurikan continuous kurevidan nota akame ves hama academic time ga kurevidan den asunamadu kurumafo algon men wara handan kuramwane haviruge zikuru kiyan mi emme rangalu gadikama gumaku algon men haviruge zikuru kiyumafo covid nawaren rakkatiruma Allah dua kuramman evening fresh air migadi galgon men family time hadale vidane aila memberuna wahaka dakka ekujjaku derawa kamen otiya ewahaka hissa kolla migadi ga den hama kudako kulela aramu kolle vidane namaves migadi ga ves social distance maintain kuran algon men hadan kuramman migadi galgon men fresh air libe tanegga tipuma kiwes wara muhimmu kamen ei fresh air libuma kiwes hama immune system boost wa kama kabate demmiyoti algon menge guided screen time
ಮಿಗಡಿಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಎಡ್ಯುಕೇಷನಲ್ ಶೋ ಎಬ್ಬೆಲಿದಾನೆ ನುವತ ಎಡ್ಯುಕೇಷನಲ್ ಗೇಮ್ ಹಿಕ್ಕುಳೆವಿದಾನೆ ಮೌರಿಬ್ ನಮಾದು ಕುರುಮಫಹು ದೆನಮಾದು ದೇತೆರೆ ಗುರುವಾಂಕಿಯವಾಲ ಇಶಾ ನಮಾದು ಕೊಗ್ಗೆ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ ಹುರಿಯಾಕು ದಿನ ಫಸ್ಫಾಹಂಗ ವಾಫದೆ ಕೊಮ್ಮೆ ನಮಾದಕ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ ಮಿದನಿ ಕೋವಿಡ್ ನವಾರೆಂ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ ರಕ್ಕಾತಿರಿ ಕುರೆವು ಮಟ್ಟಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ದುಆ ಕುರಂ ಹಮೈಕಣ ಮಿಗಡಿತಕುಗ ekani dua kurumage badal galgon menna vi haves ginay zikuru kuruma dua kurumati demiti beveto balamana reganu ge kiyama fo den algon men nidan tayyaru amvi ekam ku nidumuge kurin algon men wudu kuruma fo dua kollage kana faratan ave nideto balamana migotan algon men miguide follow kugen vi haves faida harudana gotakan algon menge duas hedu kureveto masakke kuraman Allah Ta'ala COVID navaraage nurakkalum algon men huriha emmen rakkatiri koddevvash hivvaru gada kuravva rakkatiri velavva HPA ge irshadat taba velavva insha Allah Allah Ta'ala COVID navaraage biruviri kamun alugonu men neredevvane